chak lâu tất cả này kan tong to so mero arau tin ron nap mero arau tin dau hiron nap mero delamin adik kan ram arumani abik takin for tuyan tlak klek chuan kon puile kham rang khuringot khonin kan in tureng kim khulama tan lo hovek sia voina pokon khulai khu kan boini hidro oil po ni mina nimin tlaya ni karon tlen thile chau chu tiang chon khulai kon har sada tam tak min siam sakani thalai te u ho kan ram develop turian BJP ya yan lo om thuk te u khung kham rang le khulai kon pui inkar ang te ko chu BJP hi sarkar relo te a khoila nge om pan ti karing clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chawa du sak da sang ber ka hlan bok chawani ole tun tru ma chuan sairang tu vairengte inkar kong CHHIA wanga ZPM ministry be na hi te tu pui manga Zotlangval pachu lul tu pos ngai nom tak mai le bengwa thak tak mai kan ngai thla ho don ni tuna ilo ngai thlang tu na ya sairang tu vairengte kong pui CHHIA hian soi a hlo hle a kum khat le chan velek ro rel phong chel mek tu ZPM sarkar no pangte be na thompo aring hle tu lai Mizoram isu langsar ber ti ila asual om love heti lai hian opposition party MNF le congress lamte chuan tongkam fe kibarin ZPM sarkar no pangte hi an kho me ka an hun laya kongpui chel tu wanga motor tlunget ngu thin te kha mi puite hian kan thengil tan in an ngai ani te che kan yang chu vairengte tu sairang inkar kongpui tlolo chan vairengte tu sairang inkar kongpui hi kumsa ni sompani chokhan ACBI company te khan azau na tokin kongpui thatak khan an siam thara he kong an siam lai hian sairang tu khamrang khu voi enge mazat chu kan zo nge kum sang ni som panga chho theng kha chuan apang ngai ve viau ma se ACBI kong siam dan kan han thlir khan kan no pan laya BRTF hun laya an kong pui siam dan ang khan an siam no ne mo kan ti lain alowinang hau lo maya BRTF hun laya kong pui an siam te kha chu a kong leveling kha fit khat vela thukin an siama chuta anoi ber ground layara boldar lung lutiat ayalian kha anoya uluk tokin anrem chuak dapa asira lung phekin an hung zela chumi chunga chuan a layer panina tan lung kutum tiat rualin anrem double le vek bok chumi chunga chuan rora chaple in achunga alkadra anluan ta thina ni avain thuali layer li angin an siam tina ani amai ro chu ACBI company in buichali phe kongpui an siam dan ve thung kha chu kong leveling an lak zo khan tlong loyami chiao lung le balu kha JCB mangin an la chuak ruya khami balu le chiao lung in chopol kha leichunga foundation khong omlovin an chapruala achunga rora chaprual le in achunga alkadra emo bitumenin an final le ani foundation het cherchor a omlo ani BRTF hun layang khan anoi foundation atan boldar lung reng anlo pha velo wang khan kong zo pa khan atlo re hau lawang kan lo ti thina congress sarkar hun lai kum sang ni som pathum chowa siam zo kha an sarkar toplam sang ni som pariata chuan sairang tu vairengte chelu tuk wang khan congress sarkar kha kan bei luai man to ani kha kumma em po thatakin aw man lo tina ani
kum sang ni som pariya tanga sang ni som ni pathum MNF sarkar hun lai kha kum sang ni som pariya ta MNF anlo sarkara an sarkar lai po khan vairengte tru aizol hi an siam tha thei big lowa motor te kha an tlunget ngu tani kha MNF sarkar lai hian kon pui tu khamrang kong chezol lai siam tha tur hian Satguru company le sarkar khan agreement an nei nia sai ani en kol chunzom na maintenance period po kum sang ni som ni paru kheng turin contract agreement an nei nia sai ani ma se an en kol thalo lutuka kong po kha a chle ti kan riat vek kha ZPM ministry huna an agreement anti top sakin maintenance sum noi som thum bor vel kha an lak let sak nia sai ani hemi contract period hi ala complete chia lo awangin NHIDCL hian kon pui tu khamrang hi an lalak lo pha nia sai ani bok repair tluk ma se sairang chu kon pui inkar kong pui bik khu a chema bi khle a kumtin hian state sarkar po hian aram me pui ngai tu awangin han repair thin ma se ton enga mozat phur truck lian tak ten an han ra to chuan a per le boy zel mai ani khu a chiat ma em na chan hi repair that lo wang po ani lo abul pui ber chu foundation omlowa an siam wang ani concrete pavement emo RCC in siam theiker lo maila BRTF funlaya kongwang khan a foundation siam ni se khuti khuan a khwar thuk hau lowang India road congress in system thar apply lungpha aphal to lo ti te hi chuan lamatan man reng chi po anilo hei hi chu phaizol plain area leichhun vumngaya kongpui siam system atan chuan apoilo ome tlangram area leimin thin le saberkan khuang a kaina mun le kongpuya tui hok aluan hum thei naram anga chuan soivul chuk chi ani hau lo abul thut foundation khong awm lo wangin repair tluk ma se omzia ani lo wangin abul thut foundation atanga thataka siam tura malakhi ti mak mo ani tuna four lane project kalpui tur hi chu foundation thathayang pira siam tura norni se mi puile sarkar hian thei to pa kan nor angai ani chutilo chuan kongpui chema tak kan nei le don tina ani ZPM sarkar nuwa RCC pavementa kanram kongpui te siam poimo zia chungchang hi siam pulal du oma hian avein angai poimo hlea Union Minister of Mode Punitin Gadkari le Indian Road Congress ho tu tenena RCCMO Congress pavementa siam turin alo nor to thin ra tha acho me ka tuna khuan buichali kongphei CHHIA mai thin khu RCC in an siam mek to mundang chekum lun lai po khu RCC in siam thazel se adu om le NHIDCL kuta hlan ani to MNF sarkar hun lai khan vairengte tru aizol hi NH54 ti alania Ministry of Road Transport and Highway chuan a company din NHIDCL en kulturin a hlan to ti kha news franga anno pong chuai to ani kha gazette a chu ani to nge nia soi ani ti chuan vairengte tru sairang kong NH54 ti ni thina kha tuna chuan four lane a kaldona wangin NH306 and 16 highway number hi thak ani to ani vairengte tru sairang kong hi mo chuan NHIDCL en kulturin gazette chu to ma se Mizoram PWD in ongoing project pani bil khothli tu scholarship le konpui tu khamrang te lachangin abak chu NHIDCL kuta ahlan to nia soi ani le bok he kong pani bil khothli tu scholarship le konpui tu khamrang inkar po hi kumsang ni somni pali khan NHIDCL nena hlan fel tura project thozo to ani chungin khamrang tu konpui bi khi Satguru company contractor le Mizoram sarkar te agreement maintenance period ala zo lo wangin NHIDCL hian la chhong du lo nin an soibok motin Mizoram sarkar PWD hena maintenance fund
en kol na sum a pe thei to lowa a chan chu NHIDCL kuta a hlan to wangani MNF fun laya contractor le sarkar in rem na thokal lai mek agreement period ala zolo wangin NHIDCL hian khamrang chukon puile bil kho clear chu scholarship te hi Mizoram kuta ala omphani in soi ani mo ta tangin fan mu thei to lo ma se motin Mizoram sarkar PWD nena maintenance fund en kol na sum a pe thei to lo ti kan soi to a ma se Mizoram sarkar chuan fur chunga thataka lir theian tlan theinan kumsang ni somni panga January 30 khan cheng noi som sari panga chu WBM pothol repair nan alo sangson to a anlo thuam thato ani vairengte tu sairang kongpui NHIDCL kuta hlan chungchang le kong siam tha chungchang hi high level meeting apo soi ho to ania NHIDCL chuan heng kong te hi kumsang ni somni pali December thato pe mo January sang ni somni panga thati lama an kuta la fel take over turangin in soima se an thu an zu kle ani kan soi to angin he national highway hi NHIDCL nena gazette notification manga lan ani to a hei wang hian PWD tan en kol na tur sum sanction mo ta tanga dil chu thei ani to lo ani NHIDCL chu sanction thar dil thei tu jok an ni to awangin NHIDCL kuta hian hlan fel tum ani maintenance po hi NHIDCL ti chunjom tu ni ma se chuan lama anrem chan le tak lo awangin PWD chuan Mizoram mi pui mangai wangin state sarkar finance department a deal bel le ta zoka hemi nu hian kongsiam thatna hi an thok le treu bok NHIDCL phakar wang le sualwang ani zokem NHIDCL hi BJP sarkar company din thar ania pumodia a sarkar nuwa lodin ani ti kan hrethreu ome Mizoram highways project anlo khoi tanua la Mizoram sarkar anlo shon to thinte an ne butuk wange ni an lulul em maya BJP sarkar din company an ni angin le central BJP an sarkar wangin state sarkar hi engatan ma an ngai lo ti ila dot kan soi kher om lowe soi to angin MNF sarkar lai thleng khan state PWD national highways enkol tu division B khian vairengte tu sairang national highways khu Ministry of Road Transport and Highways ne na changa maintenance sum an mu atangin an enkol thina hetianga fan an mu atang hian kongsiam tu contract tender chuin company ten na an thok thin heti lai hian MNF sarkar lai khan mod chuan state PWD te kutata NHIDCL ne na ahlan ti kha kan hretoa gazette chu ani to chuan NHIDCL kuta engkim enkol natura thuneina ahlan ti na ani NHIDCL kuta alu to chuan state PWD tan mota maintenance fund lo dil vengot kha a thei to lo ti mi pa ngai tan a hriat thiam thei vek ome heti lai hian MNF sarkarin kongsiam tura alo chor Satguru company te chuan kongchhia kha kumsang ni somni paruk khenga an enkol chunjom tura in rem an ni chungin an enkol chunjom du talo nia soi ania ZPM ministry alo piang ta in mo purna alo la chunjom ta ZPM ministry chuan Satguru tenena an contract agreement chu ti topin mi puima khonga in state sumsen belin an enkol chunjom ta jok ti hi kan hriat tla na ngai NHIDCL lam hian he contract period hi ala zolo ti in chuan lam fasha te an siam lui zela state pachetak chuan mot ne na tangin fan adil bel the to box silo thei to pin sum nei lo chungin rami pui mangai wangin ZPM ministry chuan an kol chun zom ta zo kani tunge akai kuang ber hi ti hian Zotlangval hian ron jiak chun zom zela anga inom khop maya milongai thak sak zel tu chewin kan ngen chewani tunge akai kuang hemi chungchanga hian akai kuang kan zong don ani chuan Satguru ne na contract agreement lo nei pui tu MNF sarkar khan in rem na an lo wazia chiat pui om ve ti hi ngai tu angai
kong an encall that lo veng turin security laklet sakna an siam lo emni maintenance sum tlem te noi som thum vel chau an soi chia khaimni an choi tin NHIDCL kuta alu to wangin state sarkar tan mota fan vadil thei ani to lo lai kara kong chhezol lai khamrang chukon pui chungchanga anin thiar fi hlim mak thung heta takhian ZPM ministry tan kong dabda nom lowa MNF sarkarin contract agreement alo zia puite company chet chukchulu tukra atuar chhota zoka zong atuar ai chu ZPM ministry hian an tuarta ani mek hi ZPM ministry hian kong thasa achom lowa MNF le congress hun lai atanga kong CHHIA kum engamazat an lo enkol theilo an hu chia chu an lo chom chowa kum khat le achan ve or hun an man chung hian siam thatura norin chongkam feki barin an kho mek chuania ole ruate alo ta deuh leka maro chu kan chiar laklo sia kan chiar chun zom zel mai don ani zonga tur ai ZPM ministry atur emni a chin chuaka thilom dan le ni na dik tak khrechiang tu te tan ZPM ministry hi handem hluai na chan tur aum lowa national highways and kultura thunei tu dik tak NHIDCL zokhi akai kuang zok ani zia hi hai tur aum lo POL tax kan tho khom te kha mangro se tia ZPM ministry dem boy tu te hian national highways and call tu dik tak NHIDCL hi engwanga dem zok lo nge anni nge nia kong che hi political game khelna ta na kan man wangin NHIDCL thawang kan hau zok ZPM ministry beina tur zong reng renga hun man lel te tan chuan national highways and call tu dik tak NHIDCL lunga vom lowa ZPM ministry zok lunga vom kha arem chang zok mani eng le khole NHIDCL khosak dan han en hian state sarkar le mi puite hi du to ka namnul mai hi nuam antiriau ni in alanga kan ele in laklu na kong achiat em lai poa an kutalut to national highways and call tumlowa kutsil mak du an ni na hi shiat thiam har hle an thunei na huang chung lut to kong pui chia po an siam du lo ti na ani contract period hi azowemo zolowemo po ni se company ko tangin state in an lak sak to Mizoram state sarkar hi central India sarkar and call tho an nia wangin mi pui mang an nakong chuan an pui mai turani nge nia Mizorama BJP ram din natura gameplay in state sarkar hi kong engkima timol photumin shrekan tumzok ngai tu chian anga ye ole khati zong kha ania angai nomin na beng wa thak tak zeta Zotlangval pachuol ulul chunga lom thu ama sain kan soya tin chuti rolin lekha chiar hi thiama har maya ke po ka thiam lo ti ka in shrenga amero chu han chiar ve ram ka du boxia thiam lo tak chuin karon chiara athuam zia bo thaka chiar pal te po om theiania chung tiang omani chuan thli tu lengai thatu zong te in minga idam na karon dil tak meu bokani ole khati zong kha tun chuma kan ti chu thei chu alo ni le ta thlir tu lengai thatu zong ten khongai takin comment section lama in hudan lengai dan te milo talan sakle clear tur chewin in khongai na karon gen chewani like comment le share te tin mina subscribe lo te poina mino subscribe zel tur chewin in khongai na karon gen tak meu bokani